niko na mipango mingine. Hata kukaza, niko na mipango mingine. Deja ile mipango yako utaitimiza. Hata angalia kodi yako, lakini unasema sina kitu, unafanya sawa. Yesu akikuya ile saa unasema sina kitu mkoti, na konti yako mko hata $10. Sio dada. Na hakuna mwenye yuko na konti ya $10 hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwenye yuko na konti ya $10. Msibo wote hapa kukonde yake sasa iko tu na disi. Ule kabisa, ule kama kwa disi, ule akuwe kwanza tumuombee sasa. Mwenye yuko na $10 tu mkonti. Konti yake asemi nikalika tu na disi. Akuwe tumuombee hapa. Na tunaanza mpatie kumtai. Tunamuongezea kwanza. Mwenye yuko tu na disi, akuwe tumuombee hapa na mimi pekee nitampatia na zenye atende ataanzia. Amen. Mwenye yuko na disi, akuya. Mkonti yake aseti kwa na $10. Lakini kule kuna fete watu sasa. Usipotelee mkanisa kwa sababu ya uongo. Usipotelee mkanisa, ujue jinsi ya kujibia mtu, ujue jinsi ya kumwelezea kule asisikie mbaya, lakini ajue kuna mpango mwingine. Na wengine kwa sababu ya kupenda pesa wanamuita tu, anaangalia nani yule shangazi, nani yule mlio, nani yule wando, nani yule nani yule nani yule sasa ni koroshe. Si, yuko anaangalia kuna pita. Hata Mafarisayo wanasalimianaka. Mafarisayo wanasalimiana. Tusiwe wapenda pesa. Pesa ni nzuri. Lakini kila mwanzo ya ubaya yoyote ni kupenda pesa. Na Ibilisi anaingiza musie wenye tuko kubulaya. Ili tuwe mkanisa, lakini hakuna kwenye tutaenda. Ili tupotelee mkanisa. Tunaishi mkanisa, lakini tupotelee mkanisa. Ndio watu wanapenda lufaranga. Kule kwetu mmashi wanasemaka lufaranga. Watu wanapenda lufaranga, wanapenda pesa sana. Ndugu yako kule kabisa, unajua iko mkristo, hii aligonjwa, lakini haupendi hata kumtumia hata $20 za Amerika. Ukimpatia aseme uventi, anasema uventi, lakini Mungu anajua kama hujaishi. Si ndio vile wapendwa. Leo hii Bwana Yesu asifiwe. Wale wanabii wengi ni wa kweli na wengine wengi ni wa kudanganya watu kwenye mtandao. Unaona? Pale escort yake. Iko nabii, escort wanamke na wanatia, wanabadilisha masuruali. Na tabiri kabisa vya kweli. Na sasa na wewe mwenyewe unaona kumtandao na sasa ile itakuwa nagonga patalo. Na ukiambia ule mama, "Wewe unavala patalo?" Anasema kunikalaka patalo za bwana. Tangia wapi? Kunikalaka patalo za bwana. Hiyo ni ritmu ya shetani. Iko anafendeka. Na iko wewe wapi? Jehanamu. Na kule Jehanamu hakuna kujitosha. Hakuna kujibandua. Mtu ukitoka mwili zamini zote zinarudia. Zamini zote zinarudia, zenye zilikuwa zinakufa, zenye zilikuwa zinalala, zote zinalamuka. Unaona sasa Biblia sasa bilingani siku moja alikuwa katika sema hakukalika pantaleo za wanaume. Lakini ngani nifanya. Kwa ibada watajuana nani? Haiko na bilingani. Bwana Yesu asifiwe. Watajuana na nani? Na neno la Mungu ndio hili. Sasa Mariamu, huyu mama Mariamu alikuwa nabii kwa ngazi za juu. Wewe vile nilitoka kule na mbele niandaliwe kuja hapa, anapaswa kusema kwenye unakuya yenye kukutana njia yenye utaona yote, unafika hapa anaanza kuambia. Ukitamani kule huko kwake, unatamani labda unapenda kula mkeke, tu kule ulipasi kwenye kulikuwa samaki. Pale anaambia wale upige mkeke fulani, anahitaji mkeke ule. Wewe useme moyo wako unawaza kukula mkeke, ukakula mkeke, wakula nyama na kula, wakula sambaza na kula. Ye
unawaza tu, Mungu alishamuonyesha. Na kila mtu, hakuna mwenye alienda kwa Mariamu aseme anataka rudi. Unafika pale, hewa inabadilika, unakuwa mungazi zingine, wewe peke unajisikia kabisa, na wewe kabisa pale watu wako pale ya mawazo mabaya, wote wako nawaza kwenda mbinguni. Wako wanawaza kwenda mbinguni. Na sisi tufikiri namna gani tutapata pesa, lakini tufikiri zaidi namna gani tutaenda mbinguni. Si wote tuko hapo. Kila mmoja kwa nawaza namna gani tapata franga, tapata kazi, tapata gari, tapata hivi. Ile ni mzuri. Lakini popote utakapoenda, uende unajiuliza, Yesu akija leo nitaenda au hapana? Hivi Yesu akikuja saa hii, mimi ndaenda au hapana? Nini yenyewe inanizuia kuenda? Kwa sababu sisikilizane na mke wangu, kwa sababu sisikilizane na mume wangu. Shetani alileta franga, anazibandika pale, matengano.